Hakajing Iakhait duran kop hapadeng ke Bodoland FC persya ia karbi anglong. Lara phai sikini kajing Iakhait ke Bodoland FC kali open kode kenam job haden magalala aban pelim ia ke karbi anglong hadu unriul ranat gul. Jiki gol jong ke Bodoland FC li open tip hakam ke bakat way leng baka penalti hakam ke ba arhupra kat ba hakam ke basan huway hakam ke ba prabusau hakam ke ba prabundai hakam ke ba khandai phumnit plusau. Hakani kajing Iakhait urang Iakhait ke Bodoland FC unar jari uli bantep daka hat-trick kadba udai mari uli bantep argol namata ke Bodoland FC. Hakwai bagajing Iakhait duran kop hapadeng ke Jamshedpur FC persya ia ke Indian Yar Force. Lar phai sikini kajing Iakhait ke Jamshedpur kali oban kode kenam job haden magalala aban pelim ia ke Indian Yar Force hado nriulan gol. Yaki gol jong ke Jamshedpur li oban tep hakamit ke basau hakamit ke ba sanpusan hakamit ke ba nriusau hakamit ke ba nyopowai hakamit ke ba prabusau hakamit ke ba praupheu kadba hakani kajing Iakhait urang Iakhait ke Jamshedpur ulau samjuwala uli oban tip daka hat-trick namata ke Jamshedpur. Hakwai bagajing Iakhait padang ke Shillong Lajong persya ke Langsning. Lara phai sikini kajing Iakhait bro arling ni tim kilkut de Iakhait mala lagalai gol. Jeki gol jong ke Shillong Lajong li oban tip hakamit ke ba arbusan hakamit ke ba laiphowai leng ba ujota kadba hakamit ke ba Pravolai li oban tip leng ba u melipda kadba yiki gol jong ke Langsning li oban tip hakamit ke ba sauhandai leng ba u kemen skem mukim kadba hakamit ke ba nrufulai li oban tip leng ba u rengklem kadba hakamit ke ba khandai phumnit persiwai li oban tip leng ba u hammet kadba hakani kajing Iakhait ujota urang Iakhait ke Shillong Lajong li oban tip argul.